Hemen gaude Aitor alkatearekin. Kaixo, zer moduz? Ongi, egunon, egunon. Zer garrantzi du halako jaunaldi batek herriarentzako? Guretzat, ez dakite, oso txikia gara, udaletxe txikia gara, eta halako jardunaldi bat egitea, eta ikusten ari garen nola etortzen den jendea, eta horra, guretzat pozgarria da, eta gustora gaude momentuz, bai. Eta nola laguntzen du horrelako ekitaldi batek landa inguruneko tradizioak bizirik mantentzeko? Gu uste dugu, landa eremua sustatu behar dugula, zen horretaz bizi izan dugun baiara honetan, eta gure asmoa da sustatzea eta balorean jartzea halako lanbideak, eta horretan gaude. Eta nola ikusten duzu ekitaldi honen etorkizuna? Aurten, lehenengo urtea da, lehenengo edizioa, baina espero dugu arrakasta izatea eta hemendik aurrera urtero ospatzea. Bai. Eta ze mezu bidaltzen diezu gaur etorri diren pertsonei? Espero dugula ongi pasatzea eta gustatuko zaiela, gustatzen zaien, ez? Egiten duguna, ardi mozketaren erakustaldia eta pintxoak ere. Bale, mi esker, Aitor. Bai, zuei. Egunon, hasiko gara, eskerrik asko etortzeagatik, oroitu ezin dela egin, ez bota zaborra, mesedez, lurrera, eta Ipar eta Josebarekin utziko dizuet. Buenos días, gracias por venir. Recordar que no se puede fumar, o si lo vais a hacer, toda la precaución es poca. No tiréis basura al suelo. Es que estamos aquí en un campo que en 10 días vendrán a comérselo las ovejas, seguramente. Y nada, os dejamos con la demostración o con la exposición de los esquiladores. Os dejo con Ipar y con Joseba. Kaixo, egunon, da eskerrik asko etortiarren. Zuek nik euskera zengotzu eta erakustaldezen apur bat esplikazioa, y no que zalantzari padauko edo castellano también hablo, cerrado, pero bueno. Entonces, si alguno tiene cualquier tipo de pregunta o lo que sea, se acerque y aquí estamos para aclarar a todos, ¿sí? E intentar enseñaros lo que es este mundillo del esquileo, más igual... haciendo hincapié un poco, ¿no? Ya que hemos conseguido la oficialidad de Euskal Herria para competir en campeonato internacional, pues ¿en qué se debe esto? Pixkate esplikatzeko ez, hemen Andoni eta Josu dauzkegu, bata makinaz eta bestea guraizekin, bai, arituko dira. Esan, ardi mosketan, saiatzen garela ardia ahalik eta erresen edo tratu honena ematen, zergatik, ez ardiangatikan bai, baina baita ere, guretzako erosoago dalako, berari zenbat eta molesti gutxiago eragin, guk askoz da ardi gehiago egiten ditugu, eta txukuntasun mailagatikan. Bai, hemen saiatzen da beti artillearen kalitatea edo zaintzaren. Hemen zoritxarrez artillea pixkat gainberan dago, ez? Residu bezala kasi konsideratzen da. Ardi irrazak, behar bada ardi latxaren aldean kalitate pixkat gehiago dauka, baina hor ikusten duzu, ez? Andoni, hasi nahi duzunean, esan, lehen da bizi beti tripa mozten dela. Zergatia, tripa kalitate txarreko artillea izango litzateke eta mundu mailan aurrena tripa banandu inbiar esaten da. Txapelketetan tripa espaldin bada banatzen, esan behar da, penalizatuta bezala dagoela, ez? Eta kontutan eduki behar da, neurtzen direla ere bai, paseak, emandakoan, bi aldiz, makina pasautako lekuetatik egindako repaseak, aurrean egoten diren epaile batzuk, penalizatu egiten dituztela, bai? Ikusi duzue, aurrena hainka egindu Andonik, eta orain paletilla edo lepo aldea, bai? Egiten joango zen. Txukun, alik eta garbien, eta orain pase luzeak emango lituzke. Paserik eta luzeenak, ardia etzanda da hola, da ikuste duzue, ardia, lasai. Orain, bera aldera, bai? Bi aldetan banatuko genduke, bata ardiaren alderdi bat, eta gero beste aldea. Eta ikusten duzuen bezala, artillea pieza baten aterako litzateke.
artilia manejatu alizateko. Hortik gero, mai batzutara joango litzateke, bai, artilia baloratzen den herrialdeetan eta apartatuko litzatezke gutxien balio duten piezak eta balio handiena. Eta hor daukagu artilelariaren figura ere bai, ez? Nahi ikusten dugu, behioia nola manejatuko luken, zabaldu, eta hor ikusten duzue ardiaren pieza guztiak nola geldituko litzazezken. Izatxaldea, hainkak, eta hor apartatzen jungo litzateke, ondoen edo leudeken piezak. Bueno, inor galderarik edo badauka, si hay preguntas o lo que sea, respondemos. Hablamos inglés, francés, castellano y por teléfono. Esan. Hauek ardiak, ardi rasa dira. Bai, Aragitako ardia, Nafarroan gehien bat ikusten direna, bai, gure lurraldean, bai, hemendik hasi, Iruñerri bueltan, bai, Bardeetan arte eta Herriberaldean, ardi rasa dira. Bai, rasa naparra, esango beniena. Gehien bat, garai batean artilean gatikan eta... Estas ovejas para que hoy podamos hacer esta exhibición. Bai, ikusten duzue, makinakin, pizkat azkarragoa da, Josu ari zaizu hor guraizekin, posizioak emate du berdinak direla, baina bereizketa edo diferentzi txiki batzuk egoten dira. Bai, hortarako erabiltzen ditugun makinak, makina elektrikoak dira, indarra hemen daukatenak, eta transmisio baten bitartez, bai, indarra pasatzen diona, hor eskuan rapak darabaikin makina horri. Horrek, eramaten ditu, orrazi bat eta kutxilla bat, bai, bakoitzako bere etxean inok ikusi baldin badu egoten diren ilea mozteko makina bezala, baina bi orrazi izan beharrean, kutxilla bat eta orrazi bat daukatzen. Orrazia aldatzen duaten da, bai? Ardiak segun eta bero egiten duen, hotza egiten duen, artilea berrituta daukan, ez daukan, orrazi tipo desberdin bat erabiltzen da. Bai, da Rafa ikusten dugu horria bere azken paseak ematen. Hori da, apa Rafa eta Josu ja, beko alderak, bai, pase gutxi batzuk eginda. Hasiko da goiko aldera. Bueno, esan, orrazi eta kutxilla horiek behin erabilitakoan, kamustu egiten dira, bai? Eta zorroztu egin behar izaten dira. Eguna bukatutakoan, urberotan jarri, grasa kendu, eta gero zorroztu ingo litzatzen. Patikan hasi eta ikusten duzue. Ardia, hainkakin, bai? Hainkakin egiten da manejo handiena, eta naiz da jendeak eskua, mugitzen den eskua, eskubiko eskua ikusi, esan, eskerreko eskua dela, ez? Eskerreko eskua da lan gehien egiten duena. Zer egiten du eskerreko eskuak? Ardiaren azala alik eta tiranten mantendu, alik eta mosketa gutxien egiteko ardiari, bai? Eta makina alik eta ondoen pasatu alizateko, bai? Ikusten duzu eskerreko eskuak, orain hainkartuko du, hori da. Mantxo, kurioso, pase luzeak, hori da. Eta Josu ja, berazka, bai? Ikusten duzue, makinazko eta guraizesko mosketaren aldean, esan baita ere jendea naiz da uste duen gaur egun, ja munduan ezten guraizekin mosten, ez? Esan gaur egunean jarraitzen dela, Zelanda Berria bezalako eta Australia bezalako lurraldetan, zertako. Makinarekin ikusten duzuen, naiz da badauden orrazi batzuk pixkat artile gehiago usten dionak, kasi larrua salen nivelean dijua, bai? Baina guraizekin moztuta ikusten duzue, artile pixkat gehiago, bai? Artile pixkat gehiago gelditzen zaio, eta horrek babestu egiten du. Ze pasatzen da, Zelanda Berriko bezalako lurraldetan, moztu bezain askar, kanpora dijoazte, bai? Ez dira inoiz ere ikuluetan egoten, eta moztu bezain askar kanpora joan, eta makinakin moztuko balituzke, babesi gabe geldituko zan ardia, eta babesi gabe gelditzerakoan, bajak eta egon litatezke, baina guraizekin moztuta, kapatxo hori gelditzen zaie, eta horrekin nahiko izaten dute, hori da, txaloa Xabiri. Eta hauek txandakatzen doaz, da Josu hor, tiki-taka, suabe. Ikusten duzue bai nola moztaileak zapata berezi batzuk erabiltzen dituzten, bai patukoak edo esaten dizkiegunak, erabitakoak, larruzkoak edo artilezkoak egoten dira. Hori da. Doni Killo, goitizenez ezagututakoa.
Hori da, honek beste martxa bat jarri du, bai? Eta Josu bien bitartean, ardia bukatzen, bai? Ikusten duzuen hola eskaloi txikitxo bat bezala gelditzen zaiola, bai? Eta guraiziak ere bai, berdin. Zorrostarri batekin, pasada batzuk eman behar izate zaizkio, zorrosteko, bai? Ez dago ezer txarragorik, txalo bero bai Josuri. Bueno, listo, listo, nahiko, Josu. Ez, artista bat. Eta naia, esan bezala, artilea plegatzen, hemen zoritxarrez, maia ez du ekarri, baina lastoa eta guzti hau ekidin egin behar izaten da, ez? Artilea guztiz elemento vegetalik eta gabe joan dadin. Galtzak ere bai, esan, bereziak izaten dira, ardiak euki bai izaten dituzte karrutxoak esaten zaien edo pintxak edo denalangoak. Bai, itxoin, hemen, beti traban. Hori da. Esan baita ere ez, zuek naizta uste duzuen denak berdintxuak direla edo, venga Iñigo, animo! Iñigo mostaila handia, Hemengoa, erromantzatukoa gainera, usunen. Bizi dena. Eta hau, arrasatearra. Naizta Nafarro aldean ere bai mosten ibiltzen den, Mikel Velasco. Eta Andonik bere bigarrena. Bai, ikusten duzuen nola horrek, arkasta izanen da, artile pixkat geixo dauka, honek eukiduena baino, eta berdintxu. Paseak emanaz. Bueno, makinak, esan baita ere, hemen, tramankulo hau, motorra eusteko bakarri dela, baino ez. Honek ere bai, plataforma baliatzen dugu, zegatik. Ardiak apatxak dauzkate, bai, kaskoak dituzte hainketan. Eta asko zerrexagoa da ardia manejatzea, berak egurretan irriste egiten bai du. Bai, puntua apoiorik espaldin badauka, indarrik ezin du egin, eta horregatikoan, errexago. Bai, manejatzen dugu, eta ordu asko pasatzen ditugulez, ardimosketan tableroaren gainean, erosotasun puntu hori bai, eskertzen da. Naizta batzutan harrik izkirri batzuk edo izaten ditugun, da horrek, pixkat zaitzen digun. Hemen gehientxona Euskal Herrian, esango genuke, ardi arraza ugariena edo, numeroz, nik uste ardi raza litzatekela, bai, raza ardia, Nafarre raza, eta ondoren, latxa izango gendukela, eta latxak, bere arraza desberdinetan, ez? Bai, muturgorria, manexa, edo bizkaiko, edo urbasa inguruko muturbeltze adardunak, eta, bueno, gure mendinguruetan ikusten ditugun raza desberdin horiek, bai? Esan gure txapelketan saiatuko arela alik eta arraza gehientxunak egon daitezen, ez da errexa, porque iraiak 27, ez da azteko eguna, iraiak 27, abadinon burutuko dugu Euskal Herriko txapelketa, eta egun hortarako gutxi gora bera, 800-900 bat buru uste du mohitu barko ditugula, txapelketa burutu alizateko. Hori da Andoni, bota. Eta Mikel bukatzen, bai? Esan ere bai, hor ikusten dugun zonalde marroizka horrek, bai? Hor lurra izaten dutela ardiak, eta lur horrek egiten duena da, kutxilla kamustea, bai? Desafila, da orduan, gehiagotan zorroztu edo aldatu behar izaten da, bai? Behin materiala kamutxa dagoenean, ber Andoni, kendu kutxilla, favorez, ikusi esan jendeak, bai, hor tambor bezalako badao estutzen duena kutxilla, eta hori kendu egiten zaio, eta kutxilla aldatzen zaio. Erakutsi kutxilla, Andoni. Hori da. Venga, matulo. A ver, Kike. Hain ez da lotxatzeko momentua, Venga, a ver, mostaileren bat, animatu dadila. Hauek gehiagi ikusita daudeta. Venga. Eta txapelketan esan ere bai, hori, izango ditugula, 3 modalitate, alde batetikan makinazko bosketa, behar bada ikusgarriena azkarrena delako,
Baina, guraizesko mosketa izango ditugu baita, eta erakustaldi bat egingo dugu, artile kudeaketan gainean. Bueno, en castellano voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar. Y bueno, lo que he estado diciendo, ¿no? Un poco para que apreciéis lo que es el trabajo de la mano izquierda, ¿no? Que muchas veces veis la mano derecha que está, venga a moverse, pero una de las olvidadas, vamos a decir, es la mano izquierda, sí, que es la que mantiene un poco la oveja, aunque la mayor parte se mueve con los pies, pero hace que se mantenga la piel estirada y no se corte al animal, sí, intentando hacer pues los pases pues como nos está haciendo Andoni, ¿no? Cuantos menos pases, menos esfuerzo, más rendimiento, vamos a decir. Y es lo que facilita. Andoni haciendo la bajada, veis cómo va dando unos pasicos, siempre moviéndose para que la oveja te vaya enseñando. Te vaya enseñando él por dónde tienes que ir. Eso es. Categoría, venga, Andoni, otra ovación. A ver, beste mostaile batzuk. Bai, ni Joseba Atzarnaz, Euskal Herriko Ardimoztailen elkarteko lehendakaria. Eta zenbat urte daramazu ardimozketa lanbide honetan eta nola ikasi zenuen? Ba, nik daruaz, 12 urte bat edo, eskilatzen, baina, bueno, txikitatik be bai ibiltzen nintzen nire aitxega, berak erakutsi zoztan, eta gero ni inglesanaz, eta han itxen naban, eta han nire aitxega eskuten nintzen, baina hona etorri nintzenean hartzai eskolara jo nintzen, eta holantzik ikasi naban, bai. Eta gaur egun nola uste duzu ikusten dela ardimozketa lanbidea? Ba, hori ez dakik, nik ikusten dut barrutik, orduen zaila da esateko nola ikusten den kanpotik, ez da? Baina guk behintzat elkarte bezala saiatzen gabiz, ba, 21. mendera ekartzen hau, ez? Eta alde moderniana erakusten, eta hori zetik agian pentsakaria izaten da, ba, hori oso lanbide zarra dela, ezikina eta hori da, baina, bueno, gaur egun alde lehiakorra ikustea dibez, espektakulu hautza izaten da. Eta zenbat ardi moztu dituzue gaur, eta ze teknika ezberdin erabili dituzue? Gaur moztu dituz, ez da, 25 bat ardi razak, naparrak, eta teknika erabiltzen duguna da bowen metodoa da, Zelanda berrikua, asmatu zituen bianai, oindela 40 urte edo gehiago igual. Eta ardize suelto eitzen dugu, azke, ez dugu lotzen hankak eta zebez, eta artilea urteten da pieza baten. Eta gero erabili ditugu modalebik, bat makinaz eta bat hartzaziz edo, gora izeaz edo. Bale, eta azkenik, zein da lan honen zaiena zuretzako, eta zein da momentu gehien gustatzen zaitzuna? Zaila izaten da, ardiak busti badauz ezin diez eskila, zailan oso nekaz, bueno, ez dakit, bai, ordu luzeak eta egin behar dituzu, bidaiatzen asko, fizikoki nahiko zaila da, eta batez behar ardizek azten dienen burrukan eta holan, baina, bueno, beste aldetik oso politxe da mundu honek, zaitik mundu hau erakusten zabaldu etxen dutxo mundu bat ardizek eskilatia, eta ezagutzen duzu jentie barrutikan. Gurotezan, gu gabiz eskaintzen zerbitzu bat ganaderoei eta hartzainei, eta baina, claro, sartzen zara beraien munduan ere, eta konpartitzen duzuz historia asko, eta bueno, lagunak egiten dituzu azkenien. Eta hori oso berezia da. Eta aparte, ikusten duzu lako palajetan egoten gara, eta oso, nik mila aukeratuko neko hau bulegon egotia baino. Bueno, behin lana egina, disfrutatu eguna. Eskerrik asko, disfrutako gara. Arrotasun handiz, baina arrokeri gutxiz. Mundu hortan, pausotxoak ematen, ez? Ahí vemos la parte en la bajada. Esos pases, apoyar, muy importante, apoyar bien el peine. Txoin, hartu, Josu. Hori da, decir también
En el concurso, Abadiñoko txapelketan, bai, ardiak ez dira joaten ikuluan egongo litzateken bezala, Txapelketetarako ardiak prestatu egiten dira, se le suele limpiar la parte de atrás, el crutching, ¿sí? Para no tocar zonas sensibles, que puede ser la zona de los pezones o zonas que son más sensibles, y para que todos los animales sean lo más igualados posibles. Hor saiatzen gara ardiak alik eta paretsuenak izaten, batek 40 kiloko ardi bat, eta beste bat 20 kiloko bilos bat euki dezan. Eta txapelketan, sailkatze tanda batzuk egoten dira, suele haber eliminatorias, y luego, a posterior de las eliminatorias, semifinales y finales, que generalmente se suelen hacer a 20 ovejas en las finales, y las eliminatorias, pues depende de la cantidad de gente que suele acudir. Suele ser difícil, ¿no?, el encontrar, bueno, según en qué fechas, la cantidad de ovejas, sí, que sean lo más iguales posibles, para que los esquiladores, pues, exhiban o enseñen, pues, el nivel o la categoría y el nivel de esquila que tienen. Hor Xavi, bai, Betty, siempre cuando se hace la pata, se pasa la columna y se empieza a subir, ¿sí? El cuello, veis cómo va a ir moviendo los pies, y la oveja mismo va a ir enseñándole, bai? Hainkak mobituz, bai, ardiak erakusten joaten zaio, hori da. Xabi aurten uste dut Zerdeña aldean ere bai ibili dela, ardi mosketan, Eta, bueno, pixkat ezagutzen, Hor paraje horietan, Zerdeñan munduan dagoen ardi densitaterik handiena uste du dela, zonalde txikian ardi gehien, eta mostaileak badaude, Pixkanaka kanpora ateratzen. Zuen informaziorako apur bat esati harren, gaur egunean munduan herrialderik eta ardirik gehien da ona, badakizu ezen jan, ya sabéis cuál es el sitio, el país en el cual hay más cantidad de ovejas en el mundo. ¿Alguno? Sin vergüenza, venga. Ir diciendo. No vais a acertar. Tienen los ojicos así como un poco estreñidicos están. Bueno, Txinan, bai? Txinan dago ardi kantidade gehien, gaur egunean munduan. Hemen Alberto daukago, gaur egunean hemen urte askotan ibilitakoa, gaur egunin Hondarribi bueltan ibiltzen dana, bai? Kaleko jantzita etorri zaigu, baina animatu da gaur ere bai. Ardi mozten. Hori da, eta Mikel bere ardia bukatzen. Hori da. Mikelek bukatu du. Hori da. Eta esa normalean ikusten dituzuen zauritxoak edo gutxi gora bera izan daiteke, zauri gogorren bat egitea edo, baino gehien txunetan, norberak pixkat bizarra mozterakoan egiten dituen mosketa batzu bezala dira, garrantzitsua izaten da garaia, zenbat eta bero gehiago euliak egoten dira, orduan horregatik saiatzen gara, alik eta mosketa gutxien egiten, bai, besten hartzaiak horiek zaintzen ibili behar izaten da, arriskoa dago euliak hor harrak indezan, Decía que ahí está el peligro de la mosca, ¿no? Que en el momento que se le puedan hacer cualquier tipo de heridas o lo que sea al animal, pues está el peligro más cuanto más calor hace, ¿no? Que la mosca deposite huevos, ¿no? Y salgan hierbas, y ahí el pastor pues tendría que hacerle pues más cuidados al animal o lo que sea para que no... Porque la mosca esa mismo puede llegar a matar al animal, ¿no? De una heridita pequeña. Pero bueno, esas pequeñas heridas serían, vamos a decir, como si nosotros estamos afeitándonos, ¿no? Y rasguñitos de piel. Oraindik ardi batzuk badaude, o sea que... Xavi, anima tú. Bueno, esan ere bai, hor kamisetak ditugula salgai, bai? Abadiñoko txapelketarako atera ditugun kamisetak, bai? Nola ez, esan ez... Herri bat garela, ez? 7 probintziak osatzen dugun herrialde bat, eta hori ordezkatzera joango garela.
munduaren beste puntaraino, bai? Inork, egin dezaken bidairik luzeenean. Garai batean Martin Zabaleta munduaren gailurrera eman gintuen, Gardain Postaileak munduaren beste aldera eraman du Euskal Herria. Eta 2026an Mastertonen burutuko dan munduko txapelketan ordezkaritza eramateko asmoa daukagu. Txalo bat Albertori. Bueno, lehendakaria ere bai, gure elkarteko lehendakaria, esan hau eskertia dela. Orduan, erabiltzen dituen orraziak eta ere bai, desberdinak izaten dira, baina bueno. Eta ez da nahita egiten duelako, baina honek ipurdia erakutsiko dizue. Bai? Guztiz aldatzen da, makina beste aldean euki. Kutxillak eta berdinak izango liratezke, baina orraziak aldatu egiten dira. Ze produktu ekarri dituzu gaur eta nondik zatoz? Ni naiz ekia gaztandegikoa, bagatoz Pixabatik, Ronkari batik, eta, bueno, akagu gaztazarra, den ardilla, esne gordina, eta, bueno, artisaua, ueginak. Eta zer modu funtzionatzen dute azoka honek artisau edo produktu lokalentzat? Bueno, pues azoka hauek azkenean dira herritik herriarentzat. Hemen, pues bueno, dena artisauak, eta, bueno, poliki-poliki denon artean aurrera jaten. Eta naberitzen duzu jendeak gero eta gehiago baloratzen duela eskuz egindako eta landako produktuak? Bai, bueno, a ver, gaur egun uste dut iso, jendeak, pues, baloratzen duela, bueno, hartzen duela, pues, eskuz egiteko produktu artisauak, eta, bueno, gero da, pues, las macromarkas eta horiek, jendea, bueno, baitzen da, gertuatzen diela eta gaztu egiten dutela. Eta azkenik, parte hartu duzu beste moduko egun hauetan edo jaialdi antzeko batean parte hartu duzu? Bai, azoka moduan, bai. Bai, bueno, gu, agaten gana, azkenean hau da, zerrietan eta mugitzea da mundu bat, eta da, herrietatik mugitzea, eta azoka saldu, eta, bueno, ongi, gabiltza. Bueno, pues ongi izan, eta espero gu salmenta asko izatea. Vale, mi esker, zuei. Hemen bina par, jotazu. Xabi, zenbat urte mozten? 3 urtetan, ikus dezazuen pixkat esan behar da, egia esateko lan nekeza da, kostatu egiten baita, ikastea, burruka asko, hasierako urratsak oso neketsuak izaten dira, baina teknika garatzen joan ala, bueno, beti esfortzu gutxiago, etekin gehiago, Eta, bueno, hemendik moztailen artetik, animatzen dugu, jende gazteak, mundu oso polita da, nekazal munduarekin lotura handia daukana, artzain munduarekin oso estuan, da egia esan artzain munduak oso ondo tratatu izan gaitu moztailei, garai batean jai egun handia izate zen, el esquileo solía ser un gran día de fiesta, ¿sí? Y como aquello pues hemos pasado grandes días de... Bueno, fiesta o trabajo, se puede decir que a trabajar íbamos de fiesta. Bai, horrik ikusten duzu, Xabi, trebetasuna handiarekin, 3 urte, ardi mosketan. Ez dakit, si no me repito, inor galderarik badauka, alguna pregunta? Okin question? Any questions? Bai, norbaitek nahi baldin badu, artille, alguna que tenga bellón elegante, Josu. Hemen, bai. Erakutsiko dugu pixkat nola egiten den, naizta hemen ez den lekurik egokiena, inguru guztia barko genuken pixkat pasatzeko, baina lurrean egin dezakegu, bai, esplikatzeko zeintzuk izango lirateken ardiaren
atal bakoitza ez, ikus dezazuten, orduan mozten dutenean, gero gerturatu ona, lotxa gabe, gaur galdetzeko eguna da. Andoni, galderarik? Esan. Bai, emakumeak badaude, mundu mailan oso nivela handiko emakumeak badaude. Euskal Herrian, euskaldunik badaude, bueno, nahia zailtzen ikastaroetan ari da, badago Frantzia aldean adibidez mostaile emakumezko asko dago, bai, Zelanda berrian badaude rekorrak eta guztien dituzten emakumeak, eta esan, maila berdinean lehiatzen garela, ez? Naizta gero emakumeen saila egoten dela, baina gizon da emakume, txapelketetan, maila berdinean lehiatzen gara. Orduan, animatu, ez? Fisikoa da, baina oso teknikoa da. Eta, gu engantxauta gaude, ardimosteko gaixoa gara. Nahiak indikela. Olioa, bai, beti garrantzitsua. Zuk ez, Josu. Bai, bueno. Joseba, zeuken gozu. Apartau, bueno, naia. Esan ere bai, ikastaroak egiten direla, bai. Ardimozketeko ikastaroak, egin izan dira Arantzazuko Artzai Eskolan, izan dugu munduko txapelketa, Guraizitako munduko txapelduna, azalduz, ez? Artaziak nola zorroztu, nola gertatu, ez? Ikusten duzuen kikek daukan Guraize hori, Zelanda berritikan etorritakoa da, kooperatiban edo ikus dezakezuen Guraize bat bezalakoa da, baina prestatuak daude, ez? Da, bueno, esan bezala, nahiak hemen aurrena artilea banandu egin du, eta hor egon behar izaten da, kratxina edo ipurdi ingurua egiten denean, hortxe egon behar izaten da, eta baita lepo edo kokote aldea egiten delarik, mostailearenkin hor egon behar da. Normalean, 3 ardi mozten dira, se esquilan 3 ovejas en eliminatorias, y luego se pasa igual a unas 8 o 5 ovejas en finales. ¿Sí? Y hay que coger cada vellón, apartarlo, apartar el vellón de las partes que podría ir un cacho de piel, o si hay un pedazo de lana negra, esa se tendría que apartar, ¿sí? Porque esa lana negra puede hacer que en caso de que vayas a teñir o lo que sea toda la lana, pues un pedacito de lana negra puede contaminar pues kilos y kilos de lana, ¿sí? Entonces ese es un proceso que el esquilador tiene que avisarle generalmente al lanero y se aparta esa lana. Y en Nueva Zelanda, si no la apartas, la lanera ¡pap!, te pega con el palo. ¡Ay! Que viene con la cabeza como un huevo. Y ahí tenemos a Naya apartando. ¿Veis cómo está apartando los cachicos que serían más pequeños? Bertora, a ver, dichoñé. Cogería lo que es el vellón, lo más compacto posible. Y tiene que ir en una mesa que en caso de que la lana sobresaldría de la mesa o lo que sea, pues va acumulando penalizaciones. Y apartaría lo que son las patas, si hay restos vegetales y cualquier cosa. Y tendría que apartarlo en los diferentes cubos que le pondrían, que luego se va... Gerturatu nahi bozue, torri, Artilleak gainkarik ez da huiken. Y además tiene lanolina, es cosmético impresionante. Se quedan las manos finísimas. Da bain artilea, plegatuko litzateke, eta loiteko sakuak bezala tolestuko litzake. Bai, horretarako izaten da, mai berezi batzuk egoten dira huekotxoekin, ez? Eta hola artile pieza txikiak be aldera eroriko litzatezke. Eta hortxe ekike, klas, klas, klas. Eta hola ibiltzen gara, egun guztian, artzaiari, ardi guztiak,
txuritu arte. Aprobetxatu, Bihar bestena galderarik ez dut erantzuko. Bueno, me están preguntando cuántas horas, cuántas ovejas, todo suele depender. Depende de cómo esté el corral, cuánta cantidad de oveja haya, cuántos esquiladores haya. Entonces las jornadas pueden ser interminables. Hay que tener en cuenta también que no siempre están las ovejas en las mejores condiciones para esquilar, porque te pueden tocar paridas, te pueden tocar preñadas, puedes tener corderas. Entonces, para un esquilador novel, por ejemplo, esquilar las corderas es una faena, porque hace falta mucha técnica, pero un esquilador que ya esté curtido y tenga mucha técnica, pasa muchas corderas. Es más liviano, es un trabajo más liviano, exige mucha técnica y puedes echar, pero podemos decir, pues no sé, sobre unas 150, 200. Hay récords del mundo que se suelen hacer sobre 8 o 9 horas, que se han llegado a esquilar 700, 800 y pico, hasta 900. Cambia también de la raza, no es lo mismo esquilar una lacha o esquilar una merina, o sea, depende mucho, ¿sí? Tanto por el tamaño de la oveja, el tipo de lana, depende mucho. También hay que decir, bueno, y Quique terminando, ¿sí? Decir también, el campeón del mundo que estaba haciendo cursos con nosotros nos decía que ellos en una jornada a tijera llegan a esquilar 140 ovejas. Sí. Depende, sí. Me están preguntando aquí, algo ya ha visto, se ve, ¿sí? Suele haber también unos arneses que lo que hacen es, al ser las jornadas tan largas o lo que sea, para no tener tanto esfuerzo en la espalda, ¿sí? Pues vas colgado con unos muelles que te alivian un poco lo que es la zona lumbar, ¿sí? En campeonatos se pueden utilizar, porque al fin y al cabo lo que se valora, vamos a decir, es cómo queda la oveja. Hay veces que tienes que preguntar a los otros participantes si les molesta en caso de que tengas una lumbalgia o lo que sea, pero se han dado en concursos gente que esquile con arneses, pero la mayoría aquí nadie suele esquilar en competición. En las cuadras generalmente hay en muchas zonas. El merino, por ejemplo, es una raza que cuesta mucho, tiene mucho trabajo, limpiar las patas y te exige estar mucho tiempo parado, porque no es lo mismo que sea una oveja rápida y al estarte moviendo no te exige tanto el estar de las lumbares, ¿sí? Y la mayor parte de los esquiladores lo utiliza. A mí, por ejemplo, me quitas el arnés y me haces un hijo de madera. Ya de mayorencos estamos. Muy importante. Dale tú. Que más esquila, donde más ovejas hay es en China. De ahí ya, pero los chinos no miran, sospechan. El número de ovejas también está bajando, vamos a decir, según qué zonas. En Nueva Zelanda había años que llegó a haber 3 millones de habitantes, 40 millones de ovejas, pero hoy en día el sector de la leche o China ha empezado es un mundo global, ¿sí? Y están más a producción de leche que luego exportan a otros países. Los países árabes también son importadores, entonces ahí hay todo un mercado. Pero tenéis que tener en cuenta que la oveja hay que esquilarla sí o sí, ¿sí? Y no... por desgracia, no para el beneficio del ganadero, en este caso del pastor, ¿sí? Sino por el bienestar del animal, ¿sí? Porque si lo dejaríamos, podría tal vez subsistir un año o dos o lo que sea, pero las condiciones en las que estaría el animal, la lana se iría fieltrando, o si andaría en el monte o lo que sea, podría llegar a trabarse en todo lo que son, o en el boj, o en zartas o lo que sea, y además no estaría en las mejores condiciones. O sea que esquilarlo... Hay que esquilarlo sí o sí. Bueno, yo me voy a quedar sin saliva, pero preguntar, Y luego razas de ovejas, pues hay a cascoporro.
y luego según en qué zona, la raza navarra, vamos a decir, no es la misma la que está en el Roncal que en el Salazar. Luego cada ganadero también tiene sus líneas de selección, las asociaciones también hacen un trabajo ahí de mejora genética. El mundo de la oveja es apasionante. Y el esquileo, ni te cuento. Pero preguntar. Luego si me bajo de aquí no contesto, ¿eh? Bai. Bueno, nahi, erakutsi. Bai, aukeri daukozu, Zua, pasa, artilia, bagentik. Bai, zuek hartu, artilia eta estruja. Bai, ikusiko zu ezelan eskua brillante gelditzuko jatu zen. Da de balde, Pregunta. No sé. El que te las vendió sabrá. Te las vendió sin esquilar, Pues no lo sé. Bueno, pero tienen mucho pelo, las ves agobiadas. ¿Ves? Pues si las ves agobiadas, pues esquílalas. Sí. Aprovechar, Esto que hay en el suelo es oro casi, Con mucho menos han hecho jerseys. Y si te haces unos gallumbos, ni te cuento, un calor. No. Bai, pa que veáis edo desberdintasuna ikusi dezazuten ez, makinarekin ardia gehiago mobitzen da. Gehiago zergaiti mobitzen da, transmisioa hemen dagolako. Bai, la transmisión está aquí y tú tienes que adecuar para que la máquina siempre esté, o la oveja esté, para que la máquina pueda trabajar. ¿Sí? A tijera, en cambio, no hace falta mover tanto la oveja está más tranquila, ¿sí? Aunque se pase más tiempo, ¿sí? No hay tanto ruido, y suelen decir que las jornadas de esquileo a tijera pues son bastante más. Yo pocas jornadas enteras he hecho, pero sí, suelen ser más tranquilas. Y luego también pues es cogerle el ritmo. Nosotros mayormente no creo que aquí haya ninguno que se dedique profesionalmente a esquilar a tijera, ¿sí? La mayoría lo hacemos a máquina, pero nos gusta ver, aprender de otros sitios cómo lo hacen. Y la verdad sea dicha, cuando te crees que lo sabes todo no tienes ni puta idea, ¿sí? Cualquiera te puede enseñar mucho y es un mundo impresionante. Ya solo el cómo afilar las tijeras, cambia una vida. Luego los tipos de lanas más densas, más abiertas. Otra pregunta. El tipo de oveja que más esquila, me preguntan. Pues el tipo de oveja que más habrá, digo yo. ¿No? No lo sé. En estos momentos no lo sé, me has pillado. Pero voy a preguntar. Bueno, también decir eso, hay rebaños, sí, los que se esquilan 2 veces al año. ¿Y el por qué? Pues por manejo. Simplemente, pues en rebaños que son que elaboran queso y demás, todo lo que es por el ordeño y que sea un poco más higiénico y demás, y para que ellos a la hora de las pariciones ver mejor las ubres y demás, suelen esquilar 2 veces al año. ¿Sí? Y ya pocas ovejas quedan y los esquiladores no sé si se han cansado, pero luego estamos diciendo aquí que se tiran 8 horas trabajando y han hecho 2 y se han pirado ya. Vagos. Quedarán unas 4 o 5 ovejas para esquilar.
Bueno, nahiak esaten gaitxu hemen aidabenak, eskuragai daugola, artile zatitxu bat, oroigarri modura. Hori da. Etxera eruna izan ezkero, artile oso fina. Eta Josu dauko, amaitzen, Mikel Bebai. Eta gogoratu, horratzeko aldian, alaiz dago, kamisetak saltzen, elkartien lana pixka sustatzeko, gastu asko sortu jakuz txapelketan antolakuntzan eta Zelanda berrira Euskal Herriko taldi erunaiik. A ber, ardi jartzeko. Kamiseta oso elegantiak, iparraldi neinikuak, gusto zue. Ardi bili, herri bat gara. Esan. Andurrakoak, nukoak ziren baita ere. Alberto da Ripodaseko mostaileak bai ezagutu izan ditut, baina denak zonalde ontakoak eta hemen ardi asko. Bai, uste dut kuadrilla txiki bat izan zela zizena ardi mosketan, ikastaro batzuk egiten, eta hortik aurrera kuadrilla onditzen joan, eta hori, batzuk, lehen esan bezala, Valentin bezalako jendea Australia aldera, Zelanda berrira joan. Belki ere bai uste dut hemendik hasi zela, naizta gero beste zonalde batzutara joan ziren, ardiak nondik euki. Jode, Andoni. Esan bai, zenbat eta bero gehiago, ardiak mosteko erresago egoten dira, zera nonina hori errestu edo egiten du, grasa hori latenteago dago, zenbat eta hotz gehiago egiten duen, artilea txikituago bezala egoten da, osea, estuago eta gehitxoago kostatzen da. Así es como me pides algo que grabe. Así grabo. Hemen esateko, bueno, nik uste, eta lehen esandakoaren arira, moztu, ardi moztu, betidanik egin izan da, se ha esquilado de toda la vida, pero antes se solía esquilar, yo creo que el gran cambio vino ahí, ¿no? Antes se solía esquilar atado. Y hasta hace muy poco tiempo también ha habido cuadrillas que se han dedicado a esquilar atado, pero Lumbier creo que fue de las primeras cuadrillas que empezó a esquilar suelto, ¿sí? Por el beneficio que eso traía para el manejo, tanto para la oveja o para la extracción de lana o lo que sea. De anuncio, de noticia. Empezó a esquilar suelto y de ahí vino gente que se ha ido formando, creando otras cuadrillas y demás, pero luego también había un esquilador que llevó muchos años esquilando aquí, que era Rod Wood, que nosotros ha habido esquiladores de aquí que han ido allí. Bueno, sube tranquil. Artaldera etorriko data. Toda oveja descarriada vuelve al rebaño. Sí. ¿Has visto ovejas negras? No has visto ovejas negras. Todas blancas. Hemos traído las formales. Y Rot era negro, Valentín, el arrano belcha. Pues ayudó mucho a que nosotros pudiéramos ir allí, ya que no hablábamos ni pepa de inglés, pues por lo menos nos ponía en... No irá muy lejos, ¿no? Eta hemen daukagu nahiak, bai? Nahiak zenbat ardi moztu dauz, Joseba. 5 ardi, bai? Moztu ditu bere bizitza guztia, baina ikus dezakezue. Bueno, berak 10 esaten dau. Andoniren laguntzarekin. Bai, horrazia ondo apoiatu, eta poliki. Burua, bai, saiatu behar da burua alik eta
kontrolatuen mantentzen, bai, jirafa batek ez dakizu entzun dezuten, atzapar batekin manten dezagula. Manten dezakegu lurrean. Burua mantentzen baldin badiogu, bai, ezin du altxatu. Ba, guk ere baliatzen dugu ez, burua kontrolpean baldin badaukagu, asko zerrexago egiten da. Borobilu nahi. Borobilu gehiago, atara, sartu belauna. Sartu, hori, sartu belauna. Gira. La de sí se parece a las otras dos. Bueno, pues parece ser que la oveja se ha ido hasta... Y es... Ya volvemos. Hay suelta de ovejas hoy, en el programa, ¿eh? Está controlado. Están los pastores en la curva de ISO. Bai, ikusten duzu hemen dena teknika da, ez da indar kontu bat, naiz da indar pixka baliatzen den, baina Andoni Maixuonaren aholkuekin 5 ardi, bizitza guztian 5 ardi moztu ditu. Bueno, 10, vale, a tope dato. Aikia bota aurrera. Eskunia, pasa aurrera. Hori, eta bota eskerra maikia zerotxu hau. Bator ardika, ito zu. Toch. Katxika, man, ete. Ahí va. Listo. Bueno, joder, chalo, pero va. El año que viene concurso de esquiladores pastores. Eta hor, naia Berazko aldean. Bueno, da itzala jut turnaten, La sombra, vamos turnando la sombra, para que pasen todos. Que no, que es fácil. Igual tendrán niñas ya, Siempre se graba en la misma plano. Hori da, eta hor, saiatu ipurdia ondo ateratzen, pasekin iritsi alizateko, ikusi naia ze tamaino daukan, ardiak ze tamaino daukan, Ardi oso indartsua, eta nahi azken pasetan, txaloa demogotzau nahiari, animatiarren, hori da, eutzi hor. Jentaurrian ausartzia argi bat moste, bueno, ikustu zoaben profesionalez inguratuta gauzela. Txalo bero bat nahiari! Yo quería decir que para que haya esquiadores... Hemenik pasako da luzetara. Metodoa erabiltzen dugu metodoa Zelanda berrian asmatutakoa da, Bowen anaiak sortutakoa. Los hermanos Bowen de Nueva Zelanda inventaron este método para esquilar la oveja suelta. Aunque parezca mentira, la máquina, la tijera que está utilizando IPAR, está basada en un diseño de más de 100 años. La primera tijera mecánica se inventó en 1894 por un irlandés, si no me equivoco. Últimos pases ya, azkenengo paseak iparrentzako.
eta pasako dugu ontsa hitza Aitor Solari, eta bitartean jungo gara desmontatzen hauek tableruek, eta gero gonbidatuko dugu moztaile guztiak igotzera eszenatokira. Eskerrik asko Ipa. Unos voluntarios para desmontar. Laurogeigarren hamarkadan romantzatuko eta Irunberriko ardi moztaile batzuk, ez? 30 edo 50 inguru, ez? Aitzindiak izan diren eta estatu espainolera eta Euskal Herri osora bere metoda eta bere lana zabaldu zuten. Ez? Ardiak soltearekin egiten zuten ardi mozketa. Lehen, esan duen bezala, Iparrek esan duen bezala, ardiak eskuz eta hankaz lotuta zeuden, ez? Ardi mozteko. Eta hori zen inventatu zutena edo beste tokian ikasi zutena eta ona ekarri zutena. Kuriosoa da, lanbide beharrezkoa edo ezinbestekoa izatetik nola nazioartean lehiatuko den kirolara bihurtu dela, ez? Segurazki zuek ni bezala amestu egin duzuela, ez? Munduko txapelketa batekin Euskal Herri selekzioarekin, ez? Segurazki futbolean, ni futbolzalea nintzen behintzat, orain ja ez dakit gehiegi naizela, baina nintzen, edo pilotan, adibidez. Baina ikusiko duguna, hurrengo urtean, Zelanda Berrian, 2026an, ikusiko dugu 7 lurraldeen osatutako selekzioa ikusiko dugula, ez? Zelanda Berrian. Hor egongo dira, Zelanda Berria, Irlanda, Espainia, Frantzia eta Euskal Herria. Hor egon gara. Baina oroitu eta ez ahaztu, guztiok naparra garela eta nortasun hori munduan zehar eraman behar duzuela, Nortasun hori eraman behar duzuela.